زیاتر جسه محل سر رکفتنا هرم بغداد بو اسایکرنا روشا شنگال در خستنا هزین چکداری جنابا و قضایت در باز دبو حیانها او بریار به تمامی نشو بارجه بچه کرنه دو پنگاون جدیج آلین هر دو حکومت آوا بو اسایکرنا روشا شنگالو جیب کرنا و بریارین نه هاتینا آویتن هرچند اف بریار بشکا آلین سیاسیین شنگال درگران کربونو دجاتیا جیب کرنا و بریار دکرنو حیانها جی لسروان رگریو دجاتیا بردوامن. بالنسبة اتفاقية بين أربيل وبغداد براسي أم كحركة اليزيدية أزكوا رئيس حركة اليزيدية الإصلاح والتقدم ما هنق بنودش في اتفاقية ما رفضها وهنق ما بيانجي صدرا لأن هنق بنودج خارجي إرادة شنغاربون وشعبي شنغاربون وبراسي أب اتفاقية هذه طبقان أزبج ما تبري كان رجع ما لقاء بلا سخارة كر أمين العام للأمم المتحدة للبغداد كان طبقية مقود إن طبقية ونا طبقية جي. ركفتنا هرم بغداد درباره رفبرنا شنگال باندوريان خال سروگرا آوارا جي کرن هبونا گروپين چکداری و ململانی سیاسی لسر آخا شنگال زیده کرن بنرنا بشکا ولاتیان هبونا وان همو آلیین سیاسی لسر آخا شنگال مترسین لسر جانا وانو زارو کدوانو دخوازن آلیه کبتنه وان بريفا بو روشان هو شنغال تي درباز دبا بهتاك عالي كرين حسب قلنا الشارع يزيدي بل لما ترسينا سر حياتها ما داعش ما تقول نايو تتاليا مديد لان هر يكي كاركي هبه كاري خو ما بريفا به هر يكي شغلكي هبه قلنا نخوينا مو زاروكن مو وملتي ما براستي جي حتى في غاويجي هجيت هاد جو 4 بوس شد شنغال حرلان هاد بيجي لي من خفصت لقيت حتى حزب قبتني او لاينا قبتني شنغال بريفا نبي امانه شنغال شنابه نشتدي نشتدي بنجي ما براستي خد اتفاقين شو بريفا حتى هو تشقي ديارنا او مذيا قد تشقي ديار هبا حكومه تشكش ما رقرب يعني منابه مثلا هروح حزبك بتشتاق بمذي هريما كردستان عراقي تشتاقيش مره بقى حكومتك ما باريزي نهرو مثلا حزبك يا يكدي بها مو بسياسه سر مدد ماشي دنهي جودمها صلا دربازبوی هرم بغداد بو اسایکرنا روشا شنگال رکفتن در رکفتن اوان دهات بو درست کرنا هزک حفظ هر دو آلیش بو پاراستنا شنگالو در خستنا گروپین چکداری و دانینا آلین پارتو آلین سیاسی دناواوی قضایدا لحیانوها او بریار به تمامی نشو بارجه بجه کرنه دو بشکا گروپین چکداری هیناجی دناوا شنگار دتین دیتن سروک هرم کردستانه د مراسم اخص پارتنا رفاتن گنده کوچو دا د بیاننامه خدا آماش بویه که کریا که هرم بردوام سر جیب کرنا خالین و بریاره نظیر شنگالی NRT شنگال